mun hrang le tlang hrang atanga INP Mizo channel clear thin tu te in zain chi bai le vek ule nimin lam kha Myanmar news kan ti chuak thei tolova tun tum chu kan thei to ken kan an ti chuak le a clear tu te na top thlengin min lo clear sak le theu don nia khitit media ina soidan chuan nimin February ni som ni le pakhat khan ramchung mun hranga terrorist council sipai somruk le parukan thia PDF mis pathumin ramtan nun an hlan ve bok atia NUG lam chuan sipai somnga le pasari thi angin an soi ve thunga hliam tuar sompali an om angin a soi February ni somni le pahni voin hi nikum voin ni anga 52 hlir panga anti ang deuh khan 62 ni thlani sang ni le somni le pahni pualin ramchung mun hranga demonstration an nei na sale hlea voin chu demonstration a en nom le deuh Rangoon Mandalay le khopui hranga he ni pual hian demonstration an nei na sa hle lomani Sakain region Kolin khopui chunga veiwa terrorist sipai motor te chu February ni som ni le pakhat nimin chonudar ni le minute som level khan PDF laminan boma terrorist sipai som pathum aitlem lawan thi ni inan soya tin min kin tam si pa sat hlin chong khobula po nimin pia khan terrorist council sipai tele anlam tang piusoti pol anvaya mi zavel chu PDF pol li tenan beya terrorist lam mi som panga ayatlem lawan boral ni in kani PDF tenan soibok chung sipai te chu se yua lama an kallain PDF tenan lo bomani nimin pia chonudar ni vel khan Sakain region Myanmar pin lam kalna mel somnga le pakhatna in chin tong bula terrorist council sipai motor paruk bei ani to boka chumitum chuan sipai motor pathum an bom leta motor pakhata kang boka sipai thi pon om nual ni inan soi Sakain region Suibu township sin in khwa om terrorist council sipai te po nimin khan PDF pol hrang tang kopin tum ni an ka pa terrorist council sipai pahni an thia midang pathumin tliam na takan tuar mongyua khopuya student union laminan huai hot voin demonstration nei turatana kongpui dunga pangparan the lai le khan vor dar vel lain tukindar nga chauvel khan butatong road lama demonstration huai hot tu te chu terrorist council laminan vanang chinga motorin an sutamaya mase hliam tuar ngai tu omero an omlo hlo nia soyani tin butatong road kongpui dunga thingpui dora thu thalai lam deuh an mu apiang chu sipai tenan man mai zel bok ni nan soya silai te pon met puak le nualani Sakain region Pale township ziphiu kung lama po khan February ni som ni le pakhat nimin tlai dar thum vela tang khan PDF pol hrang tele terrorist council sipai te anin kap le a nizan zan lai thleng vel khan anin kap nia soini in sipai thi anom nual ni nan soya aza tero an soi chiang thei mai lovani Sakain region hi soito thinang khan an boi zual hle a chen na in hal an tok jing hle bok min kin township huam chunga hian nimin February ni somni le pakhat khan terrorist council sipai an lut le a in za chuang an hal ral le to nia soyani in dawna soitur omlo ma se sipai te hian in an hal mai ta thin ni in an soya nimin thleng khan kani township lama po online ka prenga ain tong khua halani a civil mi thian om nia soini Myanmar pin township lama po boina akal tluang zela Sakain region chief minister khwaljin motor anlo bom nia soini kani township huam chung chenruin luidunga om mokto chain le akiang vela hian nimin pia pathian ni thleng khan in dona chuak renga ain tong khwa in som pani halral ni in civil mi pakhat akang hlumta ni soini pathian ni kalta akhan Myanmar pin township chualam phuwin tong kianga terrorist council motor rual lambun ani le a Pale township lama po hian terrorist an lawak na sa hle ni soini poka Pale township huam chunga hian kumin sang ni le som ni le pani thani chung hian terrorist lam hian khoruk an hal towa in sang ni deuh tho akang ralta tunlai hian helam po hi boruak ala tang hle ni
Rangun khopui New Dagon Marlama Police Station a February ni somni zandar kuavel khan bom voili apuaka silai thom in zui boka chanchin chiang zok ngai chan mekani February ni somni le pakhat nimin tuk dariat vel po khan tan hlin township lama OMB member an ho tu lam uteng ha na inpo Urban Guerrilla Force UGF tan hlin polten boman vom khum le nia soeni a East Dagon South Dagon lama po bom puak thom riat tur om boka tin nimin chonhudar khatle minute somni vel khan tamain ro ta city mart kota police ho duty na Myanmar Defense Force MDF ten boman ti puak le boka chuta chuan sipai pahni an thi ni nan soi February ni somni le pahni sang le somni le pahni ni polin Rangun khopuya Federal Democratic Force hlaingta ya lam chuan tukindar nga vel khan South Oklapa Township sipai Hmun pakhat chu bomenan vombok chum hinu dar ruk rik don na ya an get an kap le boka an chanchin chiang zok an la soi thei mai bik lovani voin chomha lam kha chuan Rangun khopui Township hranga Terrorist Council sipai te chu silai kausa in an duty ngor le zual sawani Mandalay khopui Chianmya Tasi Power Office lama po nizan khan boma puak le boka ba thu queen lama inkap thom riat tur om ni nan soi boka tin nimin February ni somni le pakhat laidar thum le chan ve vel khan yadana pung University campus atanga kalchuak Terrorist Council sipai te po Guerrilla Force of Mandalay le Eagle Brothers People's Defense Force Mandalay tenan lo kapa sipai pakhat an kap lumani Mandalay khopui PG Takun Township an venglal inpo tukin khana kang le ta hluwa maya PDF laminan hal sakta ni inan soi kan soitak ang khan voin hi pani hlir paruk omni ania heni puala demonstration nei tur hian malama tanginan lo in buat sai hlom na sa sipai lampu in voina demonstration hian boru ka siam chhole ang ti an hlawan yang chu tanin tari region the way khopui po nimin lamatang khan ven himna an uluk hle ni in DVB chona soya sipai motor som pakhat sipai za velin khopuyan fangan fangmai ni ati auto machine gun vu sa motor te panga telin motor som pakhat chu khopui chung mun tina an vak maya nizandar ko chhovel phei kha chuan in thau saknan tini om takin silayan ka puak nual boka khopui lu na ge ta po sipai le police traffic police tenen an duty ngor le hle ni na soi voin chun lai vel po khan tanin tari region longlung township tabia kho ador pakhata birthday puala in mukhom thalai mi somni vel chu terrorist laminan man nia soyani anu dewa chuan an man tak te hi mi somni le pali ni inan soya heng ho hi PDF po ni lem lo kho chunga om mi pa ngai te an ni thu PDF lam chuan soin sipai ten hetianga an du amian man le mai thin hi an dem tak zetani ti an soibok Kachin State Putau Township Shingat Bum sipai kem lama po khan ningalai maya zonin anin kap ta voin lama po Terrorist Council lam chuan thlona an chelek le ni nan soi February ni somni le pani voin chun khan Shingat Bum tlanga Terrorist Council sipai kem chu KIA le an lamtang PDF ten an kap le hei man ni lama rep char an tum ni om taka kan soi khania an la rep char hlei thei chia lowang chomadar som vela tang phei kha chuan terrorist lamin jet fighter pani in KIA ho hi an kap vele nia soini sompian kholu an khuwa tanga mel thum vela hla khala ya somli le paruk na le zale somthum le pasari na Terrorist Council sipai somriat chuang omna Shingat Bum kem an beina hi ningalai ani vele ta voina anin ka na chanchin po hi chiang takin an la soi hlei thei hlom lovani tin February thatir lam khan Putau Township huam chunga lungsiayan le suampian khoche vela Terrorist Council sipai kem then khat chu KIA le PDF ten an lo lak sak to indona chulakal zelin michina le Putau kong puidung mangin terrorist lam hian sipai le rason an chop zia maya heiwang hian he kong puipo hi KIA le PDF lam chuan an dang chatta nia soini chotianga leilam kong pui an dan chawang chuan nimin khan Putau airport
thlo na pani tumin chuta tang chuan puta u khopuya khalaya somli le parukna sipai kema motor panga mangin sipayan chopbel nia soyani kan soitak singat pum kem hi mi china le puta u inkar kong puidung naya om strategy tana mun poimo tak ani veya hetianga puta u lama sipayan chopbel mek le lama KIA lampo in singat bum anlaka mek awang hian indona hi alana sa hledon ni na lang KNU Brigade 5 Ramchan Phabun Mutro District Huam Chung Yun Salin Luitlak Lamvau Kama Thu Mode Khua Tax Office chu KNLA lamin an kapa Voili an kapa terrorist sipai pathuman thia midang pani inhliam an tuar bok February ni som pakua khan helai khua terrorist council sipai ten ral thuam lian an ka awangin civil mi te chen na in thum alo cheve to bokani sian le karen ni in rina Phekhung township a terrorist council sipai kem pakhat po February ni som ni le pani tukin da rukvel khan PDF tang rualin an kapa terrorist lam sipai panga an thia an ral thuam te po PDF lam chuan an lak sak lomani Phekhung PDF mi pathumin hliam an tuar ni in an soya chung zinga pakhat chu a hliam tor ana deuh viau nia soyani February ni som pariat mani zirtop niya movie indo na abaural veta Dr. Ong Chi po nimin khan an vui liam ta ani hi movie indo na khan PDF liam tuar te boy som turina in peya mia boy som lai takin terrorist lamin ral thuam lian an kapa ama le abula om mi then khat an boralani aruang chu ni thum nuwa PDF lam chuan antin mun kher takara anwala theita rama achung te be seina angin nimin khan an halral ta ni in KNDF lam chuan voin khan an soi mobile lama hian February ni som panga tang to khan an buai tana tun thlengin thomala dai thei tak tak lo February ni som pariat ni phei kha chuan terrorist lamin thona te ne na aka na satawangin le lam thian tam ve hleya PDF lampo mi som ni la yan thi ni kha nimin pia lam thleng khan terrorist lam chuan jet fighter mangin bomala thlak renga sian state Phekhung lampo boma thlak le ni in nimin khan amuna om tenan soi sian state chimlam karen ni lama hian February ni som paruka tanga anin kap tan kha nimin February ni som ni le pakhat thleng niruk chungin terrorist council sipai somruk le pakhat an thi to a ral thuam lian phurtu teng pani ka chiat ani to boka rason phurtu sipai motor pathum ka chiat ani to bok ni in KNDF lam chuan voin khan an soi February ni som pariata tang khan Karen state an phale kho atanga mel nga vel le ka hla kamain kung lama KNLA nam sipai tele terrorist council sipai te anin kap to a voin khan an phale khomi te chu an smartphone te po chu sakan ni thuan soya kho chunga terrorist council sipai ten om hunan khwar le ta ka wangin khomi pui te chu an tlan zo nia soyani in luatu om lo chu terrorist lam chuan an du alutin thilan la thin nia soyani a an ar vul te pon tal sak mai zel boka terrorist lam hian civil mi te thil an latamaniang an thil lak te chu cooperate lama motorin an thiar hial nin an soi terrorist council lam company lian ber timayela aming kan lam ngun tak Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE kan ti kha ICE company number 1 leilung chuak leina Hmun True Enterprise te ho te po telin company pali le minong hlana lam tangmi somni le pani te chu European Union chu na sanction vele ta nia soini an ming te hi chu kan soi du kher to lo mayanga Justice for Myanmar lampo an lom le view winarin ome Gambia versus Myanmar case opening hearing chu nimin khan an tran le taboka hei hi kan soi fo Myanmar sipai ten genocide danan bo pelani tia Muslim sarkar tangrual pol ramsom nga le pasari zet intial tual ngen chana Gambia sarkarin Myanmar akhin na sangi le som pakukuma ICJ aputlu tak thu boikal zel khani nikum lama tanga terrorist council in thune na ponglak nu khan iwen lama sarkar diktak zok ni tumin sipai council le NUG te anin pe chawngar ngara hemi chungchang hinimin khan ICJ an judge Joan Donoghue chuan
in khin na thu buai ni khat nia thum ha ruaya tan a soi ta phot maya tuntuma Myanmar le Gambia thu buai hi nili chu ngai khak turania thutluk na siam fel tur chuan thlatel angai le mai thei sipai council hian Myanmar ram ai o ne tum leya akhing pui NUG le sipai council ep tu pol rang po hian Myanmar sarkar ai o tu ni an du chuan kot thutluk na hi an pomangai ve tho don ani khang lai khan operation clearance ming choyen sipai council chuan rakhain boina chin fel tumin ma an la a Myanmar ram chunga Rohingya nam mi noi sari le sing thum chuang zetin Bangladesh raman pan pha a Myanmar sipai te hian genocide danan bo chiani ti in Gambia sarkar chona king ta khania UN lamin commission an din pol point chutiang zonga ngai thei turin thila om ngei ni nan soiboka Myanmar sipai lam chuan chutianga engman ti lo thule police camp le station bay tu rol rala che te chau sarkar dan dik takinan ma chonani ti in Gambia sarkar khin na chon nial vea nimena hearing ni khatna chuan Myanmar ai o a ko hlain sipai council lam palai a kau ma in ICJ court judge chuan rorel na ma a an case te hi sarkar ai o nilovin ram ai o mayani thu a soinon vele kher boka ko hlain hi sipai terrorist council sarkar ai o international relations a an minister ania ani chuan Myanmar case chungchang chu atlang pui a soi ve phota sipai council sarkar chuan ICJ court rorel tu te ne na tho dun an du thu a soi boka ti chuan court in hemi chungchang hi arel theilo tia nial na emo kan pom theilo wani tiemo a Myanmar sipai council in nial ani po in chu ICJ rorel na ti khotla ya tumwang ani lo thu a soya dik taka thil om dan soifia tura anin pe thu le court point hlei nei lova dik taka rorel tura abe sei thu a soibok heti la hian pon lama chuan NUG lam foreign minister chuan press conference siamin sipai council palai te chu pompui lo turin alo norve mek boka dozin ma ong chuan tuna hearing an nei mek hi chol sanin hei aya thazu ka thilan ti anga yani atia ma se ICJ lam chuan sipai council palai te nen dan ding lai an nei anga man lak ri tur thu an soyani NUG lam hi ICJ hi na pomri lo zok te po anga hei hi engwang bernge moni don ni European Rohingya Council atangin Ambia Parvin ve thung chuan news agent te ne na anin biak na Myanmar sipai council te hian Myanmar mi pui ayan o theilova ma se tu na case kalme ke ro hi chu hetianga anma ni nen nge ya kaltir hi afu berang alo ti ve boka genocide dan bo chetu te hian rorel na an ma chona nga yani ati ma se court rorel na dan an lo nei angin he case hi ICJ hian rel fel thianga ni anti point Gambia sarkar in khin na han ching fel tur hian kum enge mozat hi chu alangai mai theini in dan lama mi thiam te chonan soi nimin thleng khan Myanmar ram boya wanga man sing khat le sang ni le zani le somli le pakwa an om to a nan na chan sang khat le zanga le somruk le paruk anom to bok ni in AAPP chona soya an chin chia dan a hian ataka chon atam mai thei anti bok ole khati zong kha tuntu mata na Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chwa thei chunia atop khenga min lo ngai thak sak le thewa wangin clear tu te in za chunga kan lo me